Dibor kam jotono na lamsugo ketal video hain hai tino video hungka norongno je tabuk koyko video ketal eba je blog video ro khlanya hin tongnai rong ni bagai o video nong ni bagai salamjago ge bahai ke video khlainai tamo content dana YouTube tamo content khlainai tamo khlai ang views manai ge abon tinong biskang ang tini video or tips and tricks no sanai okay abo norok point number 1 no khnani norok ni yago norok video sikhlanya ngai ba norok ni yago tongnani nangnai tam tongna nangnai smartphone anyhow tongnani nangnai omukri hinge norok kondino blog video khlain manya bhai ke khlainai point number 1 no sauna je pro blog video norok khlanya hini tongnai ro norok first introduction di introduction di ba kyangke norok point number 2 sadi point number ang amdi jaga thanai amdi jaga wa ang thangai enjoy khlainai mane asu phata sadita okay bodongni boring time ngi thangota norok nugnai phanin sadi gam dike khlaiuta okay norok ni phone 68 ps abong te kaham kukta 38 ps bustabo 38 ps bo chawo do tahono lila go ta camera haike norok ang tabuk phaijak ke bukrei o jagao ang saisukno nge non kisa phone wani view iko non no yaman khana ang ora ke bukrei ang saisukno nge nong ni bagai ang video bahai khlainai video bahai ke khlai views phainai abunti mong biskang ang tini sanai okay norok kaham ke kok sanani nangnai deskabana kaham ke kok sanani nangnai tama ye kaham ke kok sayang ke borok boring time ingjago nang so somoino active phangrang energy haike kok ma sanai mane bukas rangai nang kok ma sanai ta jodina nang bukas rangai kok saya okay nini audience dong no nainani selajangnai awon bagai nang anyhow active ma tongnai ta fan energy ke muni pura fan ke nang blog video ma khainai kok samarok energy tip khai fan ke nang kok ma sanai haike audience dok nora trust sumuta buinanya ni bagai pura kham ma ngai ke tabuk nong biskang wa ang tabu video start baji khlainai tabu kok tamuni content ti yang khlainai abu semen gyang tabu kok obufang kha kaisa buslingai bo asayota do buslingai bo asay khange bo olota mangnai buslingai asay khange bo olota mangnai buslingai asay kha asay bai bo bufangni bedek sahare belairok saklom dio amdike klayota example sana thamagai nang tabu kok nang tabuk video khlaikya nang tabuk kok suppose nang wedding o thanga wedding o thangai nang kaisa topic no turi topic nge tamo nang tabu wedding thangmani o wedding thangmani nang bahai ki wedding o mane blog video chengnai ang tabuk nokni onghor kata suppose ang tabuk nokni onghor ka jotono lapsugo ketal video o ang tini kalbari thanai o kalbari bo ang enjoy khlani dolog bai haike o video no plan sim pathi dor nadi abong introduction ga lama o kisan rok thangmani rok phono dita ke short clip phono dita ga haike thangka nang oro wedding program logo nang enjoy khlaikenin dolog bai ni dolongo nang dolbai malai nang kok sungni dolongo bahai nang thaike oro bahai ingja kha bukha feel bahai ingja kha wedding gota nin dolbai sagata kan afro chigon clip lono nang enjoy khlaji funny moment khlaji amdike khlayo ta blog gang tabuk seng sinai dang tab blog video hai jotono lamsugo ketal video wa ang tini phajak sikon sa jaga wa na thotok jaga wa abong kha ani noganani kaisa kheto eba mura hapung ang o jaga tabang blog video chengi tongo haike oro satung belai kutung norok je phane musungai dok phai mano sarigo hinke pura kechang no bar phayota tabuk dibor jora hinke batung o kisa mono tor photo bujana hinke kaham ke photo bujang mano
amdita ge noro buji khana bahai ke blog video chengnai ingka nini active tongnani bagai nung retake mane retake kri dia manang tabo khamphona nini kok thai kri dia introduction no am nung clear ma khaini retake nung bari bar ma khlanya chaya hinke nge nung bari bar khlajang ge nung afro nini kok thai ni tune ongkhor ka ham ke tune ongkhor ta gam bagai no noni biskang blog video basi changnai nung kahama ngai means nung selia ma ngai pre energetic active bukha tong thojak amting na nang nai nung seloi blog video khajang kai nini khawo eba nini views kaglak nung tabu ang nung manita je kuno blogger hello guys nono nam sugo ketal video wa am thik kok ta sari kora fan ganang tong thojak hai hello guys jotono nam sugo ketal video wa tini video no interest nung active pungota hanungo tong thojak manuta nge nung chigon clip nung nini nogni borok phana nini wedding thabur phana nung prank khai mano like ye mane nengoro mane story type mane video ta khai mane nung kaisa jinis nai mus na jana jat important ampi tong nang nai okay ating kaisa nung bolagal eng mane ta okay naro buji khana tinyo tips and trick buji jang gang tisa khai nai okay tin bagam suno jotono no hambai next video noro comment box comment suni tai bahai khlainai bahai ke views kanai abo ang no saunai tin bagam suno jotono dibor gaham mal fina next video